Ayaz ata geliniz, kolunuzdu veriniz, жаңы жылды құттықтап, подаркадан беріңіз. Ana. Men de bilem. Ana aytçı. Жаңы жыл geldi жаш балбан, қайраттанған, шаттанған, лыжа байлап бутуна, уяқтарға аттанған. Молодец, жаңы жыл жөнді. Мындайлы башташ керек. Саман, 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 самандың жыты жаман, қапы олба жәңе акам жini жаман. Жоқ, қой отырсан, қанат. Нол екеуіні қоғы мейлі, жаңы жылдық декламация oldu. Жаңы жыл алдынан. А сені кім не болып қалды? Тойға орай өргөніп қалыпсың ғой сен? Мен жаңы жыл жөнді жаңы жылды аралаштырып айтсың, декламация айтсың. Саман, 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 самандың жыты жаман, қапы олба жаңы жыл, ескі жылдың жini жаман. Зато жаңы жыл аралашты да, тұрау. Ептемел аралаш қалса болды екен. Еме, мына балдар құдайым бұрыса концертімізді баштап алдық, жаңы жылды дағы тосып алдық, жақшына қайғылып. Еме, жаңы жыл демекші, жаңы жыл жөндімді қызықты нәрселерді айтып кетпейлі балдар. Қызықты оқиялар. Кімде қандай оқия болды? Кімде қандай болды? Біз өткенде 31 декабр күні, ушыл 2018 31 декабр күні, қайсы біл аэропортты самолеттің içinde тол Ayaz ата ұшып тұрды. Bir samolot bu. Bir samolot Ayaz ata. Hem belek bергeni ketip atatdı hem. Anan uçup ketip attı öyle janağı stewardessa kızlar var mı? Samolotun içinde. Teylegen stewardessa. Alar Ayaz kız bol kiyinip alıptır. Al stewardessa degen, mında elдің астына çıkkanda ardayım gülüp duruş gerek de. Niye olsa dele gülüp cevap beret alarça. Samolot uçup ketip atatdı deyip bir mal dele samolot kaldır. Şaldır kaldır tarak bolup ketiptir da. Anan bir mal dele hızı çoğul Ayaz atalar hızı çoğulap deyimçi. Hızı çoğulup ketselep, janağı stewardessa çıkıptır дағы. Урматтуу жүргүнчүлөр, тополоң кылбайбыз. Бардыгыбыз самолеттин оң жак канатын карайбыз. Самолетубуздун оң жак канаты күйүп атат. Гүлүп жооп берет да. Эми самолетубуздун сол жак канатын карайбыз. Самолеттин сол жак канаты үзүлүп түшүп калды. Эми жерди карайбыз. Ana ketip atkan 4 paraşütist bizdin samolyottun lötçikleri. 5. paraşüt menen men sekirem, bizdin aviakompaniyasiler menen koştaşat dep sekirip dur. Sen samolot desen men daha bir nesi esime gel odan. Bir Ayaz ata men Ayaz kız samolotқа çıkıp, oştan kayak bir жаққа қарап uçup durdu. Жол самолет uçup кетіп атып, бұлыттардың арасына кіргенде Ayaz ата мине бәле болған айнектің алтында отырып алып тұрды. Ушу, по-моему, бұлыт қармайым деген ғой. Öyle koysam. Айнекті açıp da қолын шығарған екен, шамал қолын жұлып кетіп тұрды. Ayaz қыз айнектің алдында екен, қараға отырса бір бәле өтіп кеткен емеш. Ayaz қыз мине бәле өтіп кетті деп айнектің башын шығарған екен, башын жұлып кетіп тұрды шамал. Ayaz қыз. Анан жаңағы самолеттің içindегі мине дедің? Stewardessa. Мне ница? Stewardessa. Ошана ница да, короче. Ошана ница басып келатқан екен, Ayaz ата қолын жұлынып кеткен, Ayaz ата қиқырып атып тұр. Қолым деген екен, жаңа сен айтқан ница келіп тұр да Ayaz атаға айтып тұр. Ayaz ата, мне бақырып атасыз десе, қолым шығардым еле, қолым жұлынып кетті. Десе айтып отқанымыш. Сіздің ғой қолыңыз жұлынып кетті, бақырып атасыз. Мұнша бақырасыз. Арқада біреу башын шығарды еле, жұлынып кетті. Шықпай еле кетіп атады қой дейтіміш. Неде былтыр жаңы жыл күні Москваға бардық да, концерт менен. Самолетқа отырып, учардан алдын жанағындай самолетін даярдап қойыттағы, учайын деп атқанда жаңа қыз кем еле? Карамат. Öyle jattap alış, қайра айтып өрем бе. Ана акам айтты, Айша деп қойыр ана. Ошо Айша келет дағы айтат қой, учардан алдынчы. Неле ошон стюардесса. Ситуацияда өлі қолтамды. Ошол айтат қой, азыр болса учуға даярданып көріңіздер, үстөлчөлөрдү жыйнап, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн курду бекетиңиз. Эгер самолет авариялык системага учурап калган болсо, биздин эшиктер чыгууга болот. Алдыңкы, ортоңку, аркы жактардан чыксаңыздар болот деп атса, жанында бир киши отурат. Мынтип коет. Бунун учеле эле коркута баштады го бунун. Учуп кетип аттык, жана сиз айткандай самолет калдырыш болуп, булуттарды аралап, самолет түшүп кетейин деп, кайра өйдө кетет, түшүп кетейин деп, кайра өйдө чыгат. Жүрөк түштө ошойт бага киши мынтип коет. Отвечаю, Москвага конуп алсак, 2 та кой менден деди. 2 кой? 2 кой. Барыңарга менден.
Сақ саламат қондық, түшкөндөн кийин айттым, баягы кишиге келип, "Кана кой ака, бир эмес, 2 кой дедиңиз эле" десем, корккондо адам нелерди гана айтып жүрбөйт ака. Шону айтып Быйыл коеюн. жаңы жылда балдар 31 декабрь ким аяз ата болду? Жоқ. Эч Мен аяз болбодум. Жоқ. Мен айылда аяз ата болдум. Чын аяз ата болдум. Қаныбек, бір нәрсені дәлелді тақтап алалы да. Ильяс акам аяз ата болдыңыз ба? Аяз ата болдум, эмне болуп тур? Ушул фигура менен, а? Аяз кыз бы же аяз атабы? Жем, какая разница сага? Аяз ата деле, аяз кыз деле кышта келет. Туура эле. Айта. Шыгыса аяз ата болдум. Айылга чыгып кошуналардын бир балдарын подарка берип куттуктап коеюн деп аяз атанын кийимин кийип алып туруп, подаркамды көтөрүп алып чыгып кетип атсам, кошунанын баласы үйдө болуп туруптур. Таң калып калдым. Барып карасам, кийимдери суу байкуш. Эмне болду десем, сууга жыгылып түштүм дейт. Кийимдери суу болуп калыптыр, үшүп каласың, суукта ооруп каласың, анан ата-энең кыйналат дедим. Жүр үйгө дедим да, үйгө алып кирип, кийимдерин курутуп, кийинтип, колуна подарканы берип, үйгө киргизип атсам, жанагы бала кирип кетип атып мага карап, "Аяз ата, сизге бир бата берип койбоймунбу?" деди. Молодец. Баланын тилегин беретем, кандай бата берет экен дедим. Келем, батаңды берсең бер десем, "Амин, сиз мени куруттуңуз, сизди Кудай курутсун" десе болобу. Өзү куруп калган дегин. Эми балдар, мына Кудай буйруса концертибизди дагы баштап алдык. Келгиле, эми бүгүнкү концерттин ушул чылбырын алып баруучусун ушул Канатка тапшырайлы. Кандай дейсиңер? Себеп Канат алып барып жүрүп үйрөнүп калган. Көптөгөн тойлордун лауреаты. Биз макулбуз Канат, элдин кол чабуусу менен Канат Шанаев. Сага бердик. Рахмат. Бир добуштан бергениңерге рахмат. Эмил Алимов, рахмат. Каныбек Разыков и другие. Мынакей. Канат, сен мындай тааныштырып элге тааныштыргандан кийин баарыбыздын атыбызды толук айтып тааныштыргын. Анан Эмил Алимов, Каныбек Разыков мага келгенде мен эмне идүрүгий болуп калдым сага. Жо, эме Канат бир чети туура эле айттың. Идүргие депчи. Неге туура айтат бул? Сен идүргие дагы эмессиң да. Бул баягындай да, баягы жазып келип турмундай илеп белгиси коюп коесуң го. Илеп белги эмес да бул. Ошонун астында точка да. Жо, Канат бергесең Канат мындай да. Туура. Бул Каныбек өзүнчө элестетип атат окшойт. Мен алдымда өзүнчө здоровый элестетип атасың да. Каныбек экөөбүздү таразыга чүйрүп коя турган болсо, Каныбек менден граммга разница берет өзүчү. 3 граммга. 3 грамм, 2,5 ушундай. Канат бере калсаң, Башы чоң. бере калсаң, мына карасаң, Ильяздын турушун карасаң, өзү негизи адам баласында мындай болот экен да, сөп, анан кийин эт, тамыр, кан, тери болот экен да. Ильязда сөп, тери. Калганы гана. Башка эч бале жок, болсо айтамбы? Туура, Жок, Канат бергесең. Туура. Адам деген мындай кичине симпатичный, мындай денесине мындай жарашыктуу болуш керек да, туурабы? Туура. Башы чоң, өзү кичине болгон эми ушу адамбы? Анча деле адам эмес. Бере калсаң, Канат, мына Ильяздын турушун карасаң, мына иштетилгенде зубочистка да. Жок, Канат бергесең. Туура эле. Тура? Мен иштетилген зубочистка болсомдан зато керегим тийип атат да, иштеп атам. А сенчи ухачискадай болуп туруп ал. Болуп турбу? Туура, өзү экөөң тең анча деле адам эмессиң өзүчү. Экөөң бириң зубачка, бириң ухай. В общем, мындай эң нормальныйсылар меникем да мына. Не кылган арбайып силер, да? Адам деген, эркек киши деген мындай баракалуу болуш керек. Бергесең? Симпатичный болуш керек. Карасаң мынча күнүксүңөр, Экөөбүздүн ортобузда туруп алып туруп, сени ким айтты симпатичный деп? Ооба да. Ой, мен симпатичный болбосом аялым тийбейт эле мага. Жо, сени эч ким азыр бу жерде симпатичный деп айткан жок да, туурабы? Ооба да. Жок, симпатичныймин мен. Канчага чыктың өзү? Канчага чыктың? 70 кам, 100. 30га чыктың, 30 болобу? 30га чыктың. 30га чыгып, элге кызмат кылып, нары бери чуркайтырган маалда мына курсакка эмне бар сага? Ой, уят эмеспи? 30га чыгып алып курсак салып алган. эмне сайгылып атасыз, Кызмат кыла турган адам мындай бизге окшогон болуш керек, туурабы кандай? Ооба да. Не сайгылайсың? Уят да курсак салган, мен сайсам азыр нараңардан чыгып кетет мына айтып коеюн. Не сайгылайсың? Не? Бере калсаң, сендейлерди эмне деп коет билесиңби? Не дейт? Чанаш дейт. Ой, чанач эле. ким чанач? Сен чанач. Не экөөң өзүң өлчү. Чанач. Кыргыз Республикасы боюнча бир эле сен чанасың. Жаш куудулдарда сен эле чанаш.
Normal bolgular. Ne ököңөр ökölö öyle. Çanaç. Az görüm çanaş dedin. Çanaç. Ekologunda mine işengen Emil. katkan bir öğün var bu. Çakır işengen. Az görös. İşengen. Ana ne? Ekölü ögüle deyt. Men özüm deptele. Çanaş berkesen. Original çanaş görösün biraz. Bu eşlik emes İlyas. Kim çeneç? Az Bunu alar ayt. Sen özün emes. Menden artsa söyleşiyorsun da. Menden artsa. Çanaştı Ne? Kellerim. Hazır ile saygılı attılar bile ha. Çok kötüydü buna. Ha? Şimdi çanaş diye attılar leziler ha. Buna ne? Tak işte. Çanaşlar gasa. Tişbey жүргүлө малum. Baytan beri жон койсо çanaş dedim. Normal жүргүлө айтпай. Kettiге. Normal болгула айтпай. İyi sen yaklaşma. Yaman kıldı ha. Yamanam gap bu asfalt ile kılıp ketdi o. Sen de niye korkuyorsun seni? Korkunacakmın? Korkkanın için bir dakika kışayıp durdum. Ben seni jıgılıp ketmeden narsağına jölep durdum. Men prosto anın boyuna özüm boyum tengep koydum bunday kılıp. Men anın nesinden korkayım oşo çanaştın. Yok korka durgan minesi var bunun. Nesinden korkuyorsun he? Çakır oşo çanaştı. Ya çak. Ya men özmenle atmaydı. Bunun 5 metre çurkay albaydı. 5 çarçaydı. 5 metre? Bir kadın basala ödese. O da özmenden atmaydı mı? Çakır men. Men cinim gel. Bunday. Men cinimce men cinim. He. Bunday bat gel bat tarap ketet da. Men tarap ketken maalda gelip kaldı da. Eğer cinim gelip durgan maalda gelgende. Paçağın çıkar öyle koyma. Tütü öyle koyma men otur mu? Men hazır onu için gönüle moynun cül koymaz re. O da. İşenesim oşağa? İşini sen kaç yıl olmuş ne eksik kaç. Koy ya bere kaç. Görmeye kaldın da жақшы. Men süylöpünde çıkkanda tıt atelamış onu. Men süylöp bütkönden çıkıp kaldı. Daha baktın bana gel sen. Ben süylöp bütkönden çıktım. O da kütölek gözlü bir-birimizge tüyüp koyun dedi. Mına gördün mü? Neyini gördün? Mına ekөөz bir bolsok uşu nerse bolбойт эле İlyas. Men sana kança aytam İlyas. Biri geyli. Bizge hiç kim tiy albayt dese mene sen de birikpeybiz debe. Yok biriksek dele болады. Nege bizge kim bu şeyt etet birikkenge? Birigemiz. Ayırım sayasatçılar dele birigip atpay biri-birim. O da. Жақсы эле болуп атпайбы? O da. Ekөөz bir болойлу? Bir муштум болойлу досum. Bir müslüm olalım. Турабы? Ооба. Элдин астында жаңы жылдын алдында досum. Жаңы Турабы? жылда. Ит жылында ырылдашпай досum. Ооба. Бирге болойлу. Ооба. Айтат. Ит адамдын досу дейт. Ооба. Sen менин досумсың. Cahitçelik dostun emes boşum gerek men. Sen dosumsun da Yok men oçun değil dostum boşum Bana gerek. Bugünden başlap buna Birigemiz. Birigemiz ha buna. Eldi gözünçe. Ana sen şart naraqa taşlar üçüde adatın var la. Taşlamaydı o. Sekirbeyin dosum. Sekirbeyiz. Şimdi eti yatıkılan bu turan bolup Болды. kaldı. Bugünden başta ekos biriktik. Ne kılsak çoğu kılabız. Çoğu. Uqtasak dağı çoğu uqtayбыз. Досum, не иш кылсак дагы чоо кылабыз. Çurqasak dağı çoğu çurqayбыз. Чогу чуркайбыз досум. Интермедиат кылсак çoğu atqarabыз. Не не жесек дагы чогу жейбиз досум. Ач калсак дагы чоо ач калабыз. Açqa qalsaq dedi çoğu açqa qalabız. Өзү ток болгонбузбу? Жо биз экөөс ток жүрсөк дагы баары эл ишенбейт. Ошо да досум. İşenbeyt bari. Ey. Ошо çoğu. Чоо болосун. Bir болот. Анан досум мындай болуш керек да. Фамилиябыз дагы бир болуш керек аны үчүнчү. Макул. Жаңы фамилия коебуз. Жаңы. Кандай фамилия коебуз? Мисалы үчүн мындай болойлу. Экөөбүздүн фамилиябыз Жаңыра турган кылып коелу. Разыков. Койчу каны.
Неге? Разыков деген болбойт деген өге. Ие. Мына концерттин сценарийсин жазган дагы Разыков. Мен жанымда турган сен дагы Разыков. Мен жерде аппарат коюп аткан дагы оператор дагы Разыков. Анан мына чакыруу белетке келген 5-6 булар деле Разыковтар. Бар жок эле Разыков болуп кетти го. Анан эмне кылайлы? Мындай Иманалиев болсок болбойбу? Жалгыз. Жок, эми мындай Разыков жакшыраак эле да досум. Иманалиев деле нормально, мындай жаңырганда деле Иманалиев. О, нормально жаңырга. Разыков болуп кое берели? Жок, Иманалиев болойлу. Иманалиев. Разыков боло берели? Жок, Иманалиев болойлу. Ильяс? Разыков боло берели да атам. Жок, Разыков болбойт, Иманалиев болобуз. Жок, мен кайра айта бербейм, Ильяс, билесиң. Бир жолу айтам. Разыков боло берели? Жок, мен деле кайра айта бербейм. Мен деле бир айтам. Иманалиев боло берели? Разыков болбойсуңбу? Болбойм. Болбойсуң, а? Болбойм. Болбосоң болбо. Мен дагы, сен дагы Иманалиев болбойсуң? Болбойм. Болбосоң болбо, болуп турбу? Мына неге Разыков болбойт экенсиң? Разыков болсоң боло берет эле да. Болбойм мен. Сен Сен Иманалиев болбой аткандан кийин мен дагы Разыков болбойм, болуп турбу? Адам падам эмес экенсиң, болуп турбу? Мене? Адам падам эмес экенсиң. Мен адам эмесмин бе? Ооба. Сен Ильяс эшек экенсиң. Мен эшекпи? Ооба. Керек болсо сен эшек дагы эмессиң, болуп турбу? Мене? Мен эшек эмесмин бе? Мына мен эшекмин да? Мен эшек болуп жүргөндө сен каякта элең? Сен Ильяс коделек экенсиң айтып коеюн. Карасаң мен муну адам экенде мунун жанында жүрөм. Мен сенден мындан кийин мен бүгүндөн баштап сен жанында жүрбөм, уялам, болуп турбу? Мен senikinde öngüm болгондо эшикке чыкпайт элем, уктуңбу? Men öngüm senikinde болоп, мен давно өлүп алмакмын, уктуңбу? Ильяс, сагачы сага. Түфү! Ушинтеге, керек болсо сага дагы түфү. Болуп турбу? Майлы. Майлы, болуп турбу? Тимеле мени майлы деп өчүрүп кеткен. Азыр мен сен менен разборка кылам, болуп турбу?